Yo, ameno viole pa me dogbe na me sia me le moji me yo pete me subscribe pa me yo pete me va moji be me va sro no me we va wonyo me we le do chi me yo me subscribe le njo ma ko video de ko va fifi la ma ko pi ko dare me apen kume pi e anye platform cryptocurrency pe platform we be pi network pi blockchain community and developer platform ego menye be tepede platform de alo tepede wol nye be amono va chasi amono va plenu amono va manu mi bele ma be mi atogbe wo jinu jajira gomara ete plagbeli wa chogbeli ko va hote wa kote ko va home tomato ble jivo fifila okwe ko va banking system ya ochuga ple ga wiwi economy mi va le sikape to wozan fifila okop blockchain ko va blockchain ya nye cryptocurrency ma ponu ma yiji na ekpo Google ji fifula la onto ati won Google fifula wa pobe pi ya de nene yo le jira le gbe pen keke ya nye ya alo le fle ekpo dare nyeme no pi fedo wo efene pleji vonye ya volega popo amagba belem kekere kai egbe pen keke me no pokpulu ore enu le jojo nye ya pi ya de ka pi ya de carry le gbe today o le jira $34 na me ko cover ma ko cover Ghana me ma po ma ti wa Ghana cedi yin ya egai o le pi de kajira fi anye 34 ma po 500 cedis 528 cedis ya o le jira de kape mele undo wo efe nenye ya ape me ma cover moji ma cover fia tonyewe le moji aha na ekpo fifila de o nya le Google ko menye no sia no le Google ya na to hoji so for ma call information de ko fia wo ya pede nwobe na gbo ebe e ho he ya me pa pasi apakure he bitcoin va ma me denu me ne fifila bitcoin zo ega egbede de no me bia Google be bitcoin price egbe wa wonu aku menye ga vie ma bia plus be na ko soro no aha bitcoin price bitcoin price today ekpeda de egbe nene ya ole bitcoin de kajira egbe de nene ole jira ya medi ma ko fia fifula egbe nene ya ole bitcoin de kajira e anya na le popo le fi $64,000 magbe le fi nemi pobe nene bitcoin de kalo 64,000 1 2 3 ema le ji amada silehun mi le ga po a ne la fe le ga po a e ga yo le charge o le bitcoin de ka jirare e ya yin ale popo le fi ne de ka la si we la fe bitcoin de ka pe la si we la fe zugato ne me gbo be gato me le block plus su be amo le traffic light me le o le ke pick jira amo le traffic light me le chi jira amo bitcoin de kaya ati wan flevu na me ka acho evukuwa me fere tete na kon je hustling o gome e ya penu me ma ko fia ofufula mi trova pi ade how much is 1 pi in dollars yani ya ogba ko fia ofufula fifila e ole jira malo unit 0.01 fifila e ole jira de $37 wa me venya blejivo pi ya me ma ko fiawe enu de kwa na wo phone me e ya ntoma ble electric na wo ma ide website me ma ko ma me ba phone di ma ba phone adi ya pa me de be video na video ta me va fi ne na gbo era mi gele pi obo website ni ni le venye be e hia code de happen na te wan join ya me de te ya wa no ta me ko lo fia fifila de nko emi zaza be amono va no tenyere ya nye hotui hotui de ya mi za la mi adegbe me be gato pepu me ya me dibe ma tu pi e dibe ya sign de ne nya download le Play Store fufu la pi de kuna boy a download hia be amede ne refer we amede ne nye to we no we le mo enoji platform eji ta na za hotui
abale ne le kpo le moji ne me yi me video ma yi de gomie ne mi kpo da de kwa mining crypto is hard. Investing in crypto is risky. Too many of us are left out of the crypto revolution. Enu ya yata paiva be wi chene la fede na kpo video ne. Pi make crypto mining easy. Breakthrough Tech allow you to mine Pi on your phone without draining your battery. E ya ile fefede. Be wo battery de ma va finale ke le wo phone je awo. Iye vile fefede be e yi wo dole he ya me pa pasi apa. E me di be video ne di uta ne le po jagbagba na me ne yi wa to wan download ne le za le laptop yi wa to wan download e po da de e highlight me ponu video la pa ma ne mi de YouTube fifa la akpo e me nya me view le no pocho pa en me nya me view le no pocho pa en ne o le jira gbesi agbe kure information le va amodo la si yo pa ya de ka o jira de ka va ipo $300,000 ni ma blewo wa te wa gogo we India to we ni ma le o to won le fi pa ye de me ko link ko da de video ateple pin comment yina va kpo e pe no bubu e information bubu e yen fe crypto platform yo me lensasan me le upgrade gbe si agbe be mi apete mi achi me mi ase fifi na gbe e pa ye de menyi Ghana ko play o le now free wo phone ji ko na na de code na download the code e ke manager e mine le wo phone ji egbe pa asi yo le jade e ya nyima me kofia we ma ga refresh your website today price $38 e ya o le gba $38 egbe pa asi egbe fe nkeke ya de e pa 500 mi gba be 600 Ghana cedis ne pa de kala siwe mele undo we fe nenyi anya me nyane ne ila sinyo ma va fia mi ale na no zan le o funji be susube wa peden we na here wo Ghana card alo Ghana passport ape na ti wan dega bank ya onye bank ya mele bubu o ma ko won to wo ga ko deme e ya de obe na mining for free e go menye be bitcoin ho vare amo mining for free so e ya me di ma ko fia wole moji egbe nyi ma be na ma video akla me de be pai de e ga onye hey bitcoin vare amod ko 100 bitcoin cover play meat pie do amodo cover play pizza do egbo la vifa ne bitcoin de kala se me be ne me la si wa te wan mi anko ho work and pay pe hu am vende tete ba mo no wo work and pay na we ko ba na kotuku me ba na we agbe ayejeje agbe de mini zozo abe agama ble susube agbe na vivinami me bia dagbe na me se am wa te wan ide YouTube ava bia nu chun vonyo code na ko no go me ple susube ame yo te un no nyi o tere wa wo ma te wan na pepe de e fonu plim ni plo mi adoje e fonu plim ni plo mi adoje no me va nyi o te o mi nyale ma pere won o e go me yen be nyi o program de me di mi ma ko pe da me no vi lo me bia dagba na me si ame me ga ngbo bo me be ne va moji jagba na subscribe for de na ma video pa me no vi ele vevede yi de Play Store na va download Pi network never download app every na sign play pay email play phone number won ko mlo no si anu kule ne le wo la platform ji dade mlo no si anu kule dade me de kuku na no vi lo we apama le fefede na mlo no si anu kule de agba ne de me na ko wa de tefede ayo no vi lo me bia dagba na me si ame mi anu kame